يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Na ayat last isang ayat na wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Dua ini sugu na dua ini sapar. Na ayat ini sugu na kapamagugupa. Kaya nga na taawon na miya tago umanang ito kabatatan ako miyaw na alip na ayaw maananan na kenabas ka po ipunggal bakol. So tigira sa sarfa mabaniyon lil musyaraka. Mana kenabas ka po ipunggal bakol nga na pedeka punggal bakol. Gitu maano to. Pamagugupa ka no, susuporta ka no, tetabanga ka no. Sayap tetabanga niyo na dua. Di ka no pamagugupa, di ka no susuporta, di ka no tetabanga, sisang to dua. Ayan ni sugu, kapag kaugup ka, kapag support ka na, bir, agut takwa. Mana bir, nalango na mapia, asukapia niyan, amagandud ko ingat. Lango na mapia, asukapia niyan, amagandud ko darpa. Nagiti mana bir. Magandud si ko pamilya. Magandud ko di kang ginawa ikaisa-isa. Giti mana bir. Ayat takwa nakalak agusulangon asimba asumapiaw na magnud ko agama. Magnud ko agama. Yuti mana ini sugu Allah na magugup ka ko kama piano ingit agusto kama piano agama. Oh. Suporta ka si ko kama piano ingit agusto kama piano agama. Na imambo ini sa paru Allah bakaon makasupport, bakaon makaugup. Nakambara dusa, nalangwa dusa ay kabinasa o kalilinta chiko ingat. Ako sulango na kapririduay. Na sulango na kasabapan, sa isang otoa kakabinasa, kakaantiyor, o kaisa-isa o ingat, na upakaon makasupport. Ako sulango na bito sa kapririduay. Malama ito, kapririduay, na upakaon makasupport. Napiya ka oriano no Allah, kalkaniyo so Allah. Sa uban niyo aya, ngalbaka, kagitoy ngalbukan niyo. Kalkan niyo sa Allah. O ba niyo di manggalbog suini sugu iyan, na ba niyo masuguk suini sa parya. Kau di niyo kalkan, inna Allah sadidul iqab. Mata na sa Allah, na metataralo sa siksa ay peniksayan. Metataralo sa siksa ay peniksayan. So Ibn Hajar, na iya tafsir yan nun, na sa matatagur ka, nakisuporta ka. Amana niyan, nagyang oto kinisipun sa suportakan o gupakan. Nawaya matatagur ka na tamok, nakisuporta ka. Matatagur ka na pamikiran, nakisuporta ka. Matatagur ka na ilmu, nakisuporta ka. Matatagur ka na bagar, kawaraw, nakisuporta ka ko. Bir agusuta ko. Now di nga supportan, inna Allah sadidul iqab. Langon mo matatagur ka na, malamay ito na di nga ki ogup. Matatagur ka na pamikiran. O baka makasuporta pamikiran. O baka makasuporta tamok. O baka makasuporta katero. O baka makasuporta bagar. Si ikwapian to na kambarado sa kukaprerido. Esaw na. Yan na sa discuss. O mga ulama, si isang ngaya, mana niyan na igiraming isip ko mga ulama, kanabarakatan ulama si sa Ranaw, ang ay kapem guys sa Suborno, igirawan na pagkaugup kaon, yung ay kapagka-support ka ko di mamumunuan na kuan, kandidato, na makapamili ka sa katawan ka umadato, naknabo mabubaya mamuno. Mana niya na lang, wak betul sa kambarado sa nabakaon makaugup.
Nakapakaya makaugup ka kung beradusa, ay po mingigup ka na supulpin ka. Supulpin ka. Namaya kaugup ka mo kang beradusa, dang kamay nang ka. Yanan, mga makampataw sa ayat, ay susiran amya marateya. Tumanan niyo sa mga pasad. Hayalal, arakanong, so binatang, ang mga pangangayaman, ay po aliuron, sunganin, ang batiyaan, arakanong. Nanayno ka, atangan tanong, pagayanan tanong ato ang batiyaan, ang mga haram, adi ka pakayasda. Sa iko'y katalo ka ayat. Akan na, o banyo pagpakaya, pahalala, so kapanganop, oras, askano, na mag-iharap. Kamataan na so Allah, na ikukumiyan, ipengukumiyan, sunganin, akabayayan. Hay so sira no tuwa miya maratiya, na diniyupakaya, so kabinasa. O mga tanda o Allah, gusto ka pamuno, kung mga ulan-ulan haramon so kapamuno, gusto ka binasa o hadiyab sumbali no di mna haji, gusto mga tanda o Allah, gusto pumakataling umah, si Baitullahil Haram, adiram bebanugun, so kalbihan, apuun, kukad na niran, gusto ka susuato Allah. Igira, amya katahallul kano, na panganop kano din. Barakano makabinasa ko ni atiyo. So mga rarangit, o pagataw, o kapagarnayran rakano, baka no makasong sa Masjidil Haram. Sa baka no pumumunuan. Panobra sa limiti. Na pamagugupa ka no, si kumapia, gusto kalak ko Allah. Na baka no, tetabanga, ko kambarado sa, gusto ka preriduay, kalkaniyoso Allah, kamataan, aso Allah, na may tataralo, surarang itiyan. Siksa yan.